Wow. Welcome to AziPraise. We are here to bless your life, to touch your life, and we thank God. Amen and amen. So we have our sister here, Ann Kamara. We have the Kamara himself. Amen. We have Brown, the man on the keys, and we have Sir Kevin. Yeah, the man who touches the strings, and you're like, oh my God. And we have the man on the drums. Amen. Cosmos, we salute you. And we have our own bassist Simon, and we thank God. Amen and amen. Now we want to bless God, to thank God for what he has done. And surely we've seen the hand of God. We can't complain. And thank you for your support. Thank you for being there for us. Make sure you are sharing the broadcast to many more in the name of Jesus Christ. So Anne, you can take us through that session. We give you glory. Ukiwa kwako nyumbani, mahali popote unatusikizia ukiwa, ni ombi letu ya kwamba ukaungane pamoja na sisi kumwabudu Bwana katika jina la Yesu. Father, even as we offer this worship unto you, even as we offer our melodies unto you, it's our prayer, the Lord, you shall receive them as an incense. The Lord will please you in the name of Jesus Christ. We are declaring that wewe Ngai mahida mothe mawe koma kuengai ni makega gia mono jerasia kusia odingu nawe hoke kumoinge Chicago magegania na tote hagiora ke derire ya motokia hanane nawe mawe koma kuengai ni magega gia mono jerasia kusia odingu nawe woke kumoinge Chicago magegania adode hagiona ke derideria gogotokia anane nawe mawe koma kuengai ni magega gia mono jerasia kusha odingu nawe hoke kumoinge Chicago mawagani na dode hagiona ke deridelia gogotokia anane nawe wekai mahida mothe ugone gwonye joe weithoa kwa moromu nowe nĩnjũthĩrĩire ndakunengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ weithoa kwa mũrũmu nowe nĩnjũthĩrĩrie
ideru nano enye jetereire gaturume kangai wikai mahida mothe ugone gwonye joe weiroa kwa Mulungu nowenye jothereire ndakunengera ngoro eno taigogona itheru nano wenye jetereire gaturume kangai Joera ugadapia nikadera getikiri kariwe derire ya gogotokia manane nawe kaima hinamode ugone gwonye joe weiro
kainaina ona daimono shike koigua shone shune kagaikura ina wakune moikyo wate kotire moto kege tango moya kuno yere igoro egutora tene na tene Toyo ne uokanyo Shebe oteke tokoteka Kuderawe moderu No endelire yemuno Ikwe hoda Nama Mokoine makuna doro Todo tore tenogo tora Torio ne uokanyo Shave oteke togoteka Kuderawe moderu No eterire yemono Mokoine makuna dorio Todo toe tenogo tora Torio ne uokanyo Shave oteke togoteka Kuderawe moderu No endelire yemono Irena inyonge mweo Itakyonire kumadoire Goberana kuongegedera Nakegera nionge mwero Otwekete ngekeno gyakwa Wendo gotwarana nawe Ekwehola Tore tenogo tora Urekai Oke toyo ne uokanyo Shade oteke togoteka Kuderawe moderu No endelire yemono Ekwe hoda Mokoine makuna dorio Todo tore tenogo tora Wegai Uke torio ne uokanyo Shave oteke togoteka Kuderawe moderu No endelire yemono Todo tole tenogo tora Urekai Toke toyo ne uokanyo Shade oteke togoteka Kuderawe moderu No endelire yemono
That is our declaration tonight, and we give glory to God. Amen and amen. Hallelujah. Now we want to praise our God. Our brother Brown atatupeleka kwa hiyo session in Jesus name. Amen. So, na 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 me toque.
Anogi
Aoi meyana no onaria tuya kukoge jako yorete arogi noragani aoi meyana no onaria tuya moyo wa gutura moyo wa matwinde na ritwa ria ngoro iria mundu wiki tondu Jesu witu yarutirie gikua uhoro wa muoyo ni wa mwathi Jesu moyo wa gutura moyo wa matwinde na ritwa ria ngoro iria mundu wiki tondu Jesu witu Amen, amen. We know you are tuned in. Amen. Share the broadcast to many more. Become a blessing to them in the name of Jesus Christ. We want to praise our God. Amen. Amen.
Ni ayete mugate. Nima. Dari dumu muni. Akimba mugate ogunge ingo kama hizo. Amen. Amen. Tu. Zigi. Ay. One more time. Jesu mudhamaki wa neno
Kiongo. Adora di guna oreri me kono chega shi oirega me sha oitare tabandi take my way ora mara di me to de roho ama yo ari kirada adore makare kene oh hi go any tie to re
Jose. Okay. Now we are doing this. I don't know how, but in a divine way, we want to say Hosanna with that beat. Okay, I don't know how, but it will come. Tunapomalizia tu. Okay. Hosanna, 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 Glory to you, God. Amen. Kamara. Amen. Hallelujah. Amen. Nataka tuseme hivi tukimalizia, kumenyerera watho wa Ngai nikuo kumenyerera muoyo na ugi ni irikaniro cia mwathani iria arekanire na andu aria atheru. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na natumai ya kwamba unabarikiwa ukiwa nyumbani kwako, ukiwa kwa gari yako, ukiwa jiani ukitembea. Naamini Mungu ni mwaminifu na anakubariki. Hallelujah. Kumenyerera watho wa Ngai ndikuo kumenyerera moyo na ugi na irekaniro cia mwathani iria rekanire na ayatone.
shone igatwarwo nĩ kĩguũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria waga kwĩmenyerera Roho Mũtheru ndarĩ rũmwe na irimũ na shone igatwarwo na kĩguũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria Roho Mũtheru agũtaraga nĩ ngoro yaku wona waga kwĩrigwo wĩthime ũmenyekana nĩguo Roho Mũtheru agũtaraga Mũciri mũgĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũthamaki Roho Mũtheru arĩkia wĩra nĩagatongoria nderu nĩguo tũinũke mũciri mũgĩtũka muona gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũthamaki kirathimo uria kuri ori na mwathani ni agigukiririria ni irathimo ciake nitui tukikuinira nyimbo ici uri igwata ku mwathani ararekia maguta njira-ini ciaku inayo ngoro yaku ikinore okunora ni tondu ni ukihokete gaturume. Nataka sasa sijui tutapata dakika 2-3 hivi tusome comment tuigue uria uragitwira twi mucie we mucie ni ithuĩ twi haha na nĩ tũĩ nĩ ũkũrathimwo nĩ mwathani ithuĩ tũrĩ akenu ngoro citũ nĩ iracanjamũka nĩ tuonete wega wa Ngai no tugi wa Ngai. Ndũkariganĩrwo gũsubscribe kũrĩ YouTube channel itũ ya AziPraise na no wĩre mũrata na nĩ tũĩ kwĩna aciari akũrũ me kũu mĩciĩ na nĩ moĩ kũthoma na nĩ moĩ kũingĩra YouTube na Facebook na ici ciothe social handles ona mo ũmerekeria nĩgetha tũgĩkĩgoca magakĩrathimagwo. Reke tuthome comment ana ni tukuiboka ati ni mukurathimo ndio kana ni tukuona miandiko iria yaba ni tunini no mwathani yego giturathima Denman Solutions ndio kana ni sijui kana kwamba mtatusaidia na hiyo tablet kwanza tuone the comments na tunashukuru Bwana tusome ili at least tusikie vile wapendwa wanaotutazama wanasema.
Denman akikuja, naona Francis Gitonga tuned. Naona Victor Karaoke being blessed from KM. Wonderful. Tunaona Gibson Chomba anasema it's indeed powerful. We thank God. Yes, kuna Ann Gashoki. Yeah, the Holy Ghost voices to the world. Wonderful. We give glory to God. Amen. Na watu wako hapo unawaona tu. Naona mtu anaitwa Paul Kenyo anasema good one. Wow. Frida Wajiko tunakuona unasema glory to God. Say hi to my son Brownie kwena mudu na hiyo kwena mudu usani yake ni arage kwira hi na nikiwe goke mucokerie Francis Gitonga ni turakuona jamba ya kuria Embu jamba ici na hinya. Wow. Na ni cirara ukathaine wa kigoco nake Gitonga roiga tuned. Ni turage Femina Mwangi turakuona mitambo-ini uruga I'm getting blessed. God bless you. Nindirona the Denman Media Solutions. We know our stability on air is due to your stability on crowd. God enlarge you. Shalom. Aya ni andu mega mararuta wira mwega na ungikoro una session cia photography, videography ni urenda kuero kauthoni gaku video ku live stream maundu acio mothe no tukuria consider Denman Solutions ni mararuta wira mwega. Nindirona Victor Karaoke aruga being blessed from KM aniga shokini twakithomero Holy Ghost voices to the world. Nindirona Gibson Chomba ro kuria mwena wa Kirinyaga aruga it's indeed faithful. Na nituragicokeria Ngai ngatho ni tukuthie na mbere na ukorwo tukithoma comment cianyu na tukitamburukia maundu maria muratwira twi guku kana mugitwirorera. Ni turagicokeria Ngai ngatho na no tugikurie andu akirione ni gu subscribe, ku like, ku share what you are seeing na nigetha ritwa ria mwathani rithie na mbere kuheo ugoci. Kuna watu wawili wameingia hapa. Mike Carlos anasema muko amazing watu wangu. Thank you. Kuna mtu mwingine ameingia hapa saa hii anaitwa Dixon. Yeah, tuned from Embu. Wow, we thank God. Amen. Muthikiriria kana mutwiroreri thie na mbere tu ukiandikaga mawoni maku ni na no giturathime aikoro mwathani ni agitukubotithetie. The next time tugiuka ni njui ni turiuka na till number tondu kwina andu maraturia how can we support you. It is wisdom also to consider this chances turabe cia kurathimo ni andu na tugitikirike tondu mwathani akiuga turathimo ithue tukiri au. So next time we promise ni tukakimuretera njira ya gushiriki ni ithue uria ungienda ku maybe gukinyania kana kunyitanira ni ithue ugishare this blessing. We thank God na ni turagicokia ngatho muno makiria. Tutina maundu maingi riu tukiri namo otiga tukwirire ukoro na wiki njega iyurite kirathimo kia mwathani weko uri Ngai akurathime na gutongorie ciana ciaku citikage kindu ona kimwe kiega ona we ndukage ona nyumba yaku murathimo ni Ngai mukiumagara na mugicoka ugithie ndugacoke moko matheri kwanyu aria marwaru twa muhoera uhonio reke tuone nginya miracles kana cia maskiringika thiini wa ministration ici turakorwo nacio mwathani akuhorie na ahorerie ngoro yaku na akuhe thayu na riu no tukimutigeire tumutigire moko-ini ma roho mutheru wa Ngai. Kwi verse yugaga in the book of Acts chapter number 20 verse number 22 mwandiki wa ibuku ria Acts akiuga ati I commend you to God and to his word of grace that is able to build you and to give you an inheritance among those people who are sanctified. Ati turamutiga kuri kiugo kia Ngai na kuri utugi wake uria ona uboti wa gukube ugai hamwe na aria matheru. Koguo Ngai agikurathime onginya tukonana ringi muthenya wa Monday. God bless you. Shalom. Amen. Niende gweda gayo menyae
todo neoje kawe aukanyeda igoshi hiryoshia kwa hiryate ai